ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Сора Холихназарова. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Спитамен ташриф оварданд. сарвари давлат дар ин ноҳия корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири Спитаменро ифтитоҳ карданд. дар корхона истеҳсоли 20 номгӯи маҳсулот ба роҳ монда шудааст. 8 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Спитамени вилояти Суғд ташриф оварданд. нахуст сарвари давлат дар деҳоти ба номи Турсун Улҷабоеви ноҳия корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири Спитаменро ба кор андохтанд. иншоотро соҳибкори ватанӣ, муассиси ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири Душанбе Наврӯз Комилов ба хотири сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати 601 бунёд намудааст, ки аз 2 хати истеҳсолӣ иборат мебошад. барои бунёди корхона ва таъмин намудани он бо таҷҳизоти замонавӣ 15.5 миллион сомонӣ сарф гардидааст. ҷамъияти саҳомии шакли пӯшидаи комбинати шири Душанбе иқдом гирифт, ки ба муносибати 30-солагии ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади амалӣ гардондани ҳадафи чорум стратегӣ, яъне саноаткунонии босуръати мамлакат, як корхона сохта ба истифода диҳад. ин ҳам бошад дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғд корхонаи шири Спитамен мебошад. дар корхона истеҳсоли 20 номгӯи маҳсулот аз ҷумла шири хушки равғандор, беравған, зардоби панир, шири қиёмкардашуда, сметана, қаймоқ, творог, равғани маска, ҷурғот, кефир, дуғ, чакка ва ғайра ба роҳ монда шудааст. ба президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки иқтидори корхона дар як шабонарӯз ба коркарди беш аз 20 тонна шири холис ва истеҳсоли 1 тонна шири хушк баробар мебошад. истеҳсоли шири хушк ки акнун дар ин корхона ба роҳ монда шуд, дар ҷумҳурӣ таҷрибаи нахустин мебошад. қаблан ин номгӯи маҳсулот аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд. шири хушки дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири Спитамен истеҳсолшаванда рақобатпазир дар бозор буда ба содирот нигаронида шудааст. аз ин рӯ баробари дар дохили мамлакат ба фурӯш гузошта шудан ҳамчунин ба кишварҳои ҳамсоя содир карда мешавад. тибқи маълумоти оморӣ ба ҷумҳурӣ дар як сол дар ҳаҷми то 7000 тонна ба маблағи 6.2 миллион доллар шири хушк ворид мегардид. акнун бо ҷорӣ кардани истеҳсоли шири хушк, ки ивазкунандаи воридот мебошад, талабот ба он дар ҷумҳурӣ коҳиш дода мешавад. тибқи стандартҳои таъмини бехатарии маҳсулоти истеъмолӣ, истифодаи ашёи хоми аз ҷиҳати экологӣ тоза бисёр муҳим аст. дар фасли тобистон истеҳсоли шири аҳолӣ хеле зиёд мешавад ва истеъмоли он албатта камтар мешавад. миқдори зиёди он талаф меёбад. барои ҳамин комбинат шири Душанбе тасмим гирифт, ки дар ноҳияи Спитамен аз аҳолӣ бо нархи хуб ширро харидорӣ намуда онро хушк намояд. шири хушк ин маводи табиӣ барои истеъмоли инсон буда бе иловаи ягон химикатҳо истеҳсол карда мешавад. бисёртар шири хушкро дар истеҳсоли қаннодӣ, яхмусбарорӣ ва ҳасиббарорӣ ва дигар истеҳсолотҳо истифода мебаранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди корхона ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ширӣ аз ҷумла шири хушк ва содироти он ба хориҷи мамлакатро як қадами пеш дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар ҳисобиданд. шири хушк бо тамғаи тоҷикӣ дар бастаҳои 1, 2, 3 ва 25 килограмм истеҳсол карда мешавад. шир ба корхона аз хоҷагиҳои чорводорӣ, инчунин аҳолии ноҳия ҷамъоварӣ ва тавассути 6 мошини махсус ворид карда мешавад. барои маҳсулоти тайёр низ автомашинаҳои бо таҷҳизоти зарурӣ ҷиҳозонидашуда мавҷуд аст. таҷҳизоти васлу насб шуда навтарин буда истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон мебошад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шири Спитамен ва фаъолияти он бо иқтидори пурра 75 сокини маҳал, асосан занону духтарон бо ҷои кори доимӣ ва маоши аз 1500 то 2000 сомонӣ таъмин мегардад.
امروز خورسندی ما را هر دو کنار زیرا با توجه دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکاران وطنی در محله استقامتی ما چنین کارخانه‌های نو و زمانوی بنیاد گردید و ما با جای کاری دائمی تامین شدیم. در اینجا شرایط خوبی کاری موجود می باشد. معاش خوب می گیریم. از این حساب سطح زندگی ما باز هم خوب می گردد. میناداری خود را پیش از همه به سرور دولت محترم امامعلی رحمان و تأسیس دادگان کارخانه می رسونیم. برای نگاه داشتن محصولات 3 سردخانه جوابگو به استاندارد معاصر با گنجایش بیش از 20 تن ساخته شده است. کارخانه دارای آزمایشگاهی مجهز با تجهیزات زمانوی بوده. شیر پیش از کار کرد از تشخیص پوره شیمیایی، فیزیکوی و میکروبیولوژی گذرانده می شود. در صورت تامین بودن بی‌خطری سپس به استحصالات روانه می گردد. صفت و بی‌خطری محصولات تیار نیز تا به فروش برآوردن در چند مرحله سنجیده می شود. در آزمایشگاه متخصصان کارآزموده و دارای تجربه غنی کار می کنند. باعث خوشحالی و سربلندی ما زنان و بانوان محلی است که امروز صاحب جای کار موافق و مساعد گردیدیم. من پس از ختم دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به زادگاهم برگشته اینک به جای کار دائمی تامین شدم. تجهیزات هایی که ما در آزمایشگاه استفاده میبریم نوترین بوده، با آن امکان است همه نمود تشخیص ها گذرانیده شود. ما شیر را پر را تشخیص نموده به خطریش را وابسته از کسلی های از چاروا به آدم گذرانده به مانند بغم درد، سیل و غیره معین میسازیم. محصولات تیار را نیز پر را میسنجیم و سپس برای فروش اجازت میدهیم. در همین جا نمایشگاه محصولات شیری در کارخانه‌های زیرتابع جمعیت سهامی پوشیده کمبینات شیر دوشنبه استحصال شده تشکیل کرده شد. در نمایشگاه نامگوی زیادی محصولات از شیر طبیعی در کارخانه‌های کمبینات شیر دوشنبه، فابریکه شیر سعادت، شیر ظفرآباد و نوری سفری ناحیه مسجح که دارای صفت بلند میباشند به معرض گذاشته شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که تأسیس یافتن باز یک کارخانه نوی استحصال محصولات شیری در ناحیه اسپیتامن نتیجه همکاری‌های سودمند دولت با بخش خصوصی و موجود بودن امکانات فراخ کار و فعالیت برای صاحبکاران میباشد. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه اسپیتامن از خواجگی دهقانی سید مراد سرکار دیدن نمودند. در نزد خواجگی ساکنان ناحیه اسپیتامن نمایشگاهی وسیع محصولات کشاورزی تشکیل نموده، حاصل زراعتی از کشتی تکراری جمع آورده خویش را به معرض گذاشتند. همکاران ما در همین باره شرح بیشتر دارند. 8 اکتبر سال 2021 اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه اسپیتامن از خواجگی دهقانی سید مراد سرکار دیدن نمودند. خواجگی مذکور دارای 320 گکتار از جمله 84 گکتار زمین کارم آبی بوده، سهمداران کشت و پرورش همه نمود زراعت را به راه میمانند. ساختار کشتی خواجگی را در سال روان 6 گکتار گندم، 5 گکتار پیاز، 8.5 گکتار جواری مکه برای دان، 2.5 گکتار سبزوات، 2 گکتار کارتوشکا، 11.5 گکتار خوراک چاروا و اینچنین پخته تشکیل می‌دهد. در همین جا ساکنان ناحیه اسپیتامن نمایشگاه وسیع محصولات کشاورزی تشکیل نموده، حاصل جمع آورده خویش را به معرض گذاشتند. در ناحیه اسپیتامن پرورش زراعت کشاورزی در کشت تکراری و از آن گرفتن حاصل دلخواه امکان پذیر است. با نظر داشت این ساکنان کوشش میکنند هر وجب زمین را ثمرناک استفاده برده با جمع آوری حاصل بیشتر زراعت کشاورزی در تامین سبد استعمالی مملکت سهم گذارند و برای خود شرایط سازگار زندگی را نیز تشکیل نمایند. طور به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد، سال روان خواجگیداران ناحیه در میدان عمومی 1770 گکتار کشت تکراری گذارنده حالا حاصل دلخواه به دست آورده ایستادند. حاصل خوبی زراعت کشاورزی را از کشت تکراری فراوانی آن در نمایشگاه بازگو میکند. در کشت تکراری کشاورزان ناحیه شالی، زراعت لوبیاگی، سبزوات، کارتوشکا و دیگر نمود زراعت به اقلیم ناحیه مطابق را کشت نمودند. حالا جمع‌آوری محصولات کشاورزی در همه خواجگی‌های دهقانی ناحیه اسپیتامن هم از کشت اساسی و هم از کشت تکراری با مرام ادامه دارد. با مقصد عملی‌گردانی دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در سمت کشت و پرورش و استحصال محصولات کشاورزی که عملا می‌تواند بازارهای داخلی را
با محصولات با صفت تامین کند. کشاورزان رزق‌آفرین و مهنتکش نوحه اسپیتامن از تمام امکانیت‌های موجوده استفاده نموده. جهت ثمراناک استفاده نمودن زمین‌های کشاورزی مخصوصاً زمین‌های آبی، گرفتن دوسیه حاصل از یک زمین و در زمینه رعایت طلبات‌های آگروتکنیکی баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо корбарӣ намуда истоданд. дар ноҳия зиёда аз 1600 хоҷагиҳои деҳқонӣ ва 250 кооперативҳои тиҷоратию хоҷагиҳои инфиродии оилавӣ ташкил дода шуда фаъолият намуда истоданд. маҳсулоти кишоварзӣ аз заминҳои ноҳия ба даст омада қариб ба тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат интиқол дода мешавад. маврид ба зикр аст ки то моҳи сентябри соли равон кишоварзони ноҳияи спитамен аз масоҳати умумии заминҳои кишшуда ки ба 15028 гектар баробар аст 15550 тонна ғалладонагӣ, 3091 тонна сабзавот, 1586 тонна полизӣ, зиёда аз 3000 тонна картошка ва 1200 тонна ҷуворимакка барои дон ҷамъоварӣ намуданд. сипас президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагии деҳқонии Саидмурод Саркор бо рафти ҷамъоварии пахта шинос шуданд. соли равон саҳмдорони хоҷагӣ дар майдони 48.3 гектар пахтаи навъи мая кишт намуданд. ҳосили интизориро аз майдони пахтазор дар хоҷагии мазкур мутахассисони соҳа 50-55 центнер ҳисоб кардаанд. 30 нафар коргори доимӣ машғул ҳастанд. саҳмдорони умумӣ 81 нафар мебошанд. дар вақти ҳосил ҷамъкунӣ саҳмдорон як коргарон ҷамъ шуда 200-300 нафар ба коргари мавсимӣ таъмин мешавад. айни замон дар ҳамаи хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи спитамен ҷамъоварии ҳосил идома дошта дар чанде аз онҳо аллакай чиниши якум ба анҷом расидааст. соли равон масоҳати умумии замини пахта дар ноҳия ба 6027 гектар расонида шудааст ва ҳосили то ба имрӯз дар корхонаҳои пахтатозакунӣ ҷамъоварӣ шуда 6572 тоннаро ташкил медиҳад ки 47% нақшаи пешбинишударо дар бар мегирад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истифодаи самараноку оқилонаи замин ва ҷамъоварии ҳосили фаровони зироати кишоварзиро дар ноҳияи спитамен шоистаи таҳсин ва намунаи ибрат ҳисобида масъулонро барои дар сатҳи ниҳоӣ коркард намудани пахта дар дохили мамлакат муваззаф намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи спитамени вилояти Суғд коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти паддори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Органикянро ифтитоҳ намуданд. коргоҳи нав дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи спитамен бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши навбатии барнома. 8 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи спитамени вилояти Суғд коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти паддори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Органик Янро ифтитоҳ намуданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Органик Ян соли 2018 аз тарафи соҳибкори ватанӣ Давронҷон Ахмедов дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд таъсис дода шуда самти фаъолияташ ба тоза намудани пахта ва коркарди ниҳоии он нигаронида шудааст. коргоҳи навро дар деҳоти ба номи Турсун Улҷабоев дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи спитамен бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар масоҳати 2350 метри мураббаъ бунёд намуданд. дар коргоҳ 2 дастгоҳи риштатайёркунӣ, 32 дастгоҳи бофандагӣ, 12 дастгоҳи дузандагӣ ва дастгоҳҳои матопоракунӣ васлу насб карда шудааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Органик Ян дорои корхонаи пахтатозакунӣ низ мебошад ва ашёи хомро аз хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи спитамен ва атрофи он харидорӣ намуда коркард мекунад. барои мо соҳибкорон таҳти сиёсати созанда ва бо барори президенти мамлакатамон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фазои мусоиди сармоягузории соҳибкорӣ фароҳам мебошад. бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда мо тавонистем дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд давоми ҳамагӣ 3 соли охир фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Органик Янро васеъ намуда 3 коргоҳи нав таъсис диҳем. имрӯз дар ширкати мо зиёда аз 600 нафар бо ҷойи кори доимӣ ҷалб шудааст.
مورد به ذکر است که سال 2019 نیز از جانب جمعیت مذکور با مقصد کارکرد چگید کارگاه استحصال روغن رستنی در ناحیه سپیتامین و کارگاه استحصال رشته مطابافی در ناحیه جبار رسولوف بنیاد و در روزهای تجلیل از جشن استقلال دولتی با اشتراک سرور دولت محترم امامعلی رحمان به کار انداخته شد. اینک با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارگاه استحصال محصولات پتدار پخته در کارخانه پخته تازه‌کنی جمعیت تازه کرده شده در سطح نهایی کارکرد می شود. در کارگاه نمودهای گوناگون سچاق، خلط برای کلانسالان و خردسالان، لباس کودکانه و جهاز خانه از جمله بالاپوش رخت خواب و غیره استحصال کرده می شود. استحصال چنین نامگوی محصولات در جمهوری باری نخست به راه مانده شد. محصولاتی که ما امروز در این کارگاه نو استحصالش را به راه ماندیم هنوز در جمهوری استحصال نشده است. ما کوشش میکنیم صفت نامگوی محصولات استحصال شونده را خوب نموده در کم گرداندن واردات آن از خارج کشور سهم گذاریم و هم صادرات آن را از بیرون از کشور به راه مانیم. این اقدام را ما در اساس و دستور و هدایت‌های راهبر دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سمت صنعت کنونی با سرعت کشور پیش گرفتیم و در آینده نقشه داریم دایره فعالیتمان را باز هم وسیع‌تر کنیم. اقتدار استحصالی کارگاه در یک سال به 1500 تن محصولات تیار پختگی برابر می باشد. محصولاتی در کارگاه استحصال گردیده واردات عوض کننده بوده به صادرات نگرانیده شده است. مقصد از تأسیس کارگاه سهم گذاشتن در تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور و در این زمینه تأسیس دادن جایهای نوی کاری می باشد. با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارگاه استحصالی نو در جمعیتی دارای مسئولیت محدودی ارگانیک یان باز 300 نفر ساکن محلی با جای کاری دائمی تامین شد. شماره بیشتر کارگران این کارگاه نوتأسیس را زنان و بانوان ساکن ناحیه سپیتامین تشکیل می‌دهند. همه ما نازکی‌های کسب بافندگی و دوزندگی را آموخته‌ایم. کارگران را ماشین خدمتی کارخانه به کار آورده بعد کار به خانه میبرد. با خوراک نصف روزی تامین هستیم. معاشی که ما از این کارگاه میگیریم خوب است و از این حساب میتوانیم برای خود شرایط سازگار زندگی را فراهم آوریم. مینداری همه کارمندان به خصوص زنان و بانوان کارگاه را به پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و تأسیس دادگان کارگاه میرسانیم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اقدام‌های سازنده صاحبکار در سمت زیاد نمودن حجم استحصال محصولات وطنی و تامین ساکنان با جای کاری دائمی بهای بلند داده به او اظهار سپاس و منتداری بیان داشتند. در ادامه سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات دهمای ناحیه جبار رسولوف نخست به کارهای بنیاد و نوسازی راه ماشینگرد دهمای باباجان غفوروف کانی بادام آغاز رسمی بخشیدند. گزارش در این باره. 8 اکتبر در ادامه سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات دهمای ناحیه جبار رسولوف با گذاشتن سنگ اساس به کارهای بنیاد و نوسازی راه ماشینگرد دهمای باباجان غفوروف کانی بادام آغاز رسمی بخشیدند. ضمن معرفی لایحه تعمیر و نوسازی راه ماشینگرد دهمای باباجان غفوروف کانی بادام به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مسافه عمومی راه تجدید شونده 50.5 کیلومتر را در بر گرفته با پهنایی از 8 تا 15 متر در قطعه‌های علاهیده ساخته می شود. در مرحله تطبیق لایحه در این مسیر راه کارهای تخت و هموارنمایی، گذاشتن قبرهای آبگذر، ساختمان جویبارهای بتونی با پنجره‌های محافظتی در دو کنار راه، ساختمان و تعمیر 11 پل ماشینگذر، کشیدن خطهای افقی، نصب علامت‌های راه و بنیاد دیگر انشاءات یاریرسان پیش بینی گردیده است. باید تذکر داد که راه ماشینگرد دهمای باباجان غفوروف کانی بادام از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با فرمایش وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد از جمله با مبلغ گذاری گرانتی بانک جهانی در دایره مرحله 4 برنامه رشد راههای علاقه منطقوی در آسیای مرکزی با مبلغ 50 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا در ظرف 3 سال پررد تجدید و نوسازی می‌گردد.
ҳамин тариқ дар доираи лоиҳаи мазкур роҳи мошингарди қитъаи деҳмои бобоҷон ғафуров бо дарозии 21,9 километр бо дараҷаи сеюми техникӣ, бобоҷон ғафуров хистеварз бо дарозии 6,3 километр бо дараҷаи якуми техникӣ, конибодом кучкак бо дарозии 10 километр бо дараҷаи якуми техникӣ ва куруш бекобод бо дарозии 12,3 километр бо дараҷаи сеюми техникӣ дар маҷмӯъ бо дарозии умумии 50,5 километр пурра таъмиру навсозӣ карда мешавад. ҳангоми шиносоӣ бо лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди деҳмои бобоҷон ғафуров конибодом, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷоми босифати корҳои бунёду навсозӣ ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. Зеро лоиҳаи таҷдиду навсозии роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ доштаи деҳмои бобоҷон ғафуров конибодом бо ташаббус ва иқдоми бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати беҳтар кардани ҳолати инфраструктураи нақлиётӣ, таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, рушди савдою тиҷорати наздисарҳадӣ ва фароҳам овардани шароити зарурии рафтуомади сокинону сайёҳон дар ҳамаи фаслҳои сол амалӣ карда мешавад. дар заминаи ҳамкориҳои судманди дуҷониба байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Япония беш аз 10 адад нақлиёти тамғаҳои нав, ки асосан барои нигаҳдории ҳолати истифодабарии роҳҳо пешбинӣ шудааст, дар ҳамин ҷо муаррифӣ карда шуд. боиси хурсандӣ аст, ки бо иштироки пешвои миллат бунёди роҳи автомобилгарди деҳмои бобоҷон ғафуров конибодом ба масофаи 50,5 километр оғоз мегардад. дар асоси мубодилаи ёддоштҳо байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Ҷопон доир ба барномаи рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бо фармоиши вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон барои нигоҳ доштани бехатарии ҳаракат дар роҳ дар мавсими тирамоҳу зимистон ва муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд техникаҳои пуриқтидор ворид гаштанд. мо масъулони нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди вилояти Суғд сипоси бепоёни худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем, ки ҳамин роҳҳои автомобилгарди вилояти Суғд бунёд гашта истоданд ва мо вазифадор ҳастем, ки роҳҳои автомобилгарди байналмилалии ҷумҳурӣ ва маҳаллиро дар сатҳи баланд нигоҳ дорем, то ин ки бехатарии ҳаракатро таъмин намоем. воситаҳои нақлиёти бо иқтидори соҳавӣ ҳамчун кӯмаки бебозгашти ҳукумати Япония буда, аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тӯҳфа гардид. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов аз боғи дарахтони хурмо ва анор дар хоҷагии деҳқонии Наврӯз дидан намуданд. 8 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов аз боғи дарахтони хурмо ва анор дар хоҷагии деҳқонии Наврӯз дидан намуданд. иттилоъ дода шуд, ки хоҷагии деҳқонии Наврӯз соли 2016 таъсис ёфта дар ихтиёри худ 8 гектар, аз ҷумла 5 гектар боғи хурмо ва 2 гектар анор дорад. самти асосии фаъолияти хоҷагии боғдорӣ буда, дар он 12 нафар саҳмдор кор мекунад. хоҷагидорон бо мақсади истифодаи босамари замин дар байни қатори ниҳоли дарахтони ҳосилдеҳ дар кишти асосӣ ва ҳам дар кишти такрорӣ сабзавоту полезӣ парвариш намуда, ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ба даст меоранд, ки аз лиҳози экологӣ тоза мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба усули парвариши дарахтони ҳосилдеҳ дар хоҷагии деҳқонии Наврӯз баҳои баланд дода, ба деҳқонони ботаҷриба барои истеҳсоли мева, сабзавоту полезии тару тозаи табиӣ ва ба ин восита саҳмгузорӣ дар фаровонии бозорҳои истеъмолии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ изҳори сипос намуданд. меваи хурмо ва анори ин хоҷагӣ асосан навъҳои маҳаллии серҳосил буда, боғдорон ҳамасола дар мавсими ҷамъоварии самараи меҳнат ба ҳисоби миёна аз ҳар гектар боғи хурмо 10 тонна ва аз ҳар гектар боғи анор бошад наздики 1 тонна ҳосил ба даст меоранд. айни замон боғҳои хоҷагӣ ғарқи ҳосил буда, деҳқонон ба ҷамъоварии хурмо ва анор шурӯъ карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо деҳқонони хоҷагӣ суҳбати самимӣ ороста барои захира, нигоҳубин ва содироти меваҳои шаҳдбори Тоҷикистон, ки дар хориҷи кишвар талабгорони зиёд доранд, ба хоҷагидорон маслиҳату тавсияҳои судманд доданд.
дар боғи мо хурмо 3 намуд ҳаст: каралёк, пачақ, шоколадный. Анор 2 намуд: шириндонак, турушдонак. Айни замон ҷамъоварӣ ҳосил сар мешавад. Маҳсулоти моро соҳибкоро омада ҳаминҷа мебаранд. Мо бозор намебарем. Миннатдори худро ба ҷаноби оли баён менамоем, ки ба мо ҳаминқадр замин доданд. Оилавӣ фаъолият мебарем. маҳсулоти гуногуни киштоварзӣ истеҳсол менамоем. ҳосилноки мо сол ба сол бехтар шуда истодааст. ҳосилон аст, об фаровон, заминҳо ҳосилхез, меҳнати ҳалол мекунем. ташаккур, ки ҷаноби оли моё дастгирӣ мекунанд. мо бо қадами мубораки пешвои миллат имрӯз бо ҷамъоварии ҳосил шурӯъ кардем. замина боз самар истифода мебарем, 3 ҳосил мегирем. мехоҳем, ки дар таъмини амнияти озиқаворӣ саҳм гузошта бошем. зимни боздид аз нашъунамои зироати кишоварзӣ ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки соли равон дар хоҷагии мазкур дар кишти такрорӣ асосан карам, сирпиёз, шалғам, турб, ҷуворимакка барои дон ва кабудӣ киш карда шудааст. ҳамин тариқ хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи ғании заминдорӣ дар як сол аз ҳар қитъа замин то 3 ҳосил ба даст меоранд. зеро заҳмату машаққати шабонарӯзии деҳқонон ба даромади хуби иқтисодии хоҷагӣ ва болоравии сатҳи зиндагии саҳмдорон мусоидат мекунад. кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳамаи заминҳои мавҷуд бударо самурнок истифода бурда истодаанд, ки ҳосил фаровон мебошад. нисбат ба солҳои пеш истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд шуда истодааст. чӣ хеле ки мо дар боғи хоҷаги деҳқони Наврӯз ҳузур дорем. инҷанда 5 гектар хурмазор, 2 гектар анор ва 1 гектар гелос мавҷуд мебошад, ки ҳосил фаровон мебошад. дар заминҳои мавҷуд буда хоҷаги деҳқони Наврӯз 3 ҳосила ба даст оварда истодем. якум ҳосил сирпиёз киш намуда моҳҳои май ҷамъоварӣ намудем. баъд аз вай помидор, бодринг, карам киш намуда гирифта 3 ҳосила тайёр шуда истодааст. яке аз самтҳои дигари фаъолияти хоҷагӣ ниҳолпарварӣ мебошад. боғдорон парвариши ниҳоли дарахтони хурмо, анор, гелос, чормағз ва дигар навъи ниҳоли дарахтони ҳосилдеҳро ба роҳ монда бо мақсади бунёди боғҳои нав дар ҳудуди вилоят ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба фурӯш мебароранд. дар ҳамин ҷо аҳли заҳмати ноҳияи Ҷаббор Расулов маҳсулоти истеҳсолкардаи худро ба намоиш гузоштанд. дар намоиш навъҳои гуногуни меваву сабзавот ва полезиҳо аз қабили харбузаву тарбуз, ангур, хурмою анор ва дигар навъи маҳсулоти кишоварзӣ, ки бо меҳнати ҳалол давоми сол ҷамъоварӣ гардидааст, муаррифӣ карда шуд. фаровонии ҳосили сабзавоту полезӣ, мева ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ аз истифодаи босамару оқилонаи замин ва меҳнати пайвастаи кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов дарак медиҳад. намоиши маҳсулотҳои кишоварзӣ гузаронда истодем. ин маҳсулотҳои кишоварзӣ худи дар ноҳия истеҳсол намуда маҳсулотҳо мебошад, ки маҳсулот дар ҳақиқат имсол ҳосил фаровон мебошад. бо монанди сабзи, пиёз, турб, шалғам, ғалладонагиҳо намоиш карда истодем. барои таъмини барномаи амнияти озиқаворӣ, таъмин намудани бозорҳои истеъмолӣ кишоварзони ноҳия ҳиссагузор шуда кор карда истодем. дар як гӯшаи дигари намоиш занону бонувони меҳнатдӯсти ноҳия хӯрокҳои миллӣ аз ҷумла оши палав ва маҳсулоти нони пухта пешкаш намуданд. тибқи маълумоти оморӣ дар 9 моҳи соли 2021 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Ҷаббор Расулов дар масоҳати 18044 гектар кишти зироати кишоварзӣ гузаронда шудааст, ки нисбат ба соли 2020 49,4 гектар зиёд мебошад. соли ҷорӣ дар ноҳия ба миқдори 19962 тонна ғалладона, 33443 тонна сабзавот, 1184 тонна полезӣ, 7867 тонна картошка ва 1431 тонна мева истеҳсол карда шудааст. илова бар ин аҳли заҳмати ноҳия дар 2135 гектар кишти такрории зироат гузаронданд, ки ин нишондод дар муқоиса ба соли 2020 1,5 гектар зиёд мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои истифодаи босамару оқилонаи ҳар қитъа замин ба кишоварзони ноҳия Ҷаббор Расулов изҳори сипос намуда, деҳқононро ба вусъати корҳои саҳроӣ, истеҳсоли маҳсулоти босифати кишоварзӣ ва саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ ҳидоят намуданд. мавриди зикр аст, ки деҳоти деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов 17315 аҳолӣ дошта, сокинон ба боғдорӣ, пахтаву ғаллакорӣ, шолипарварӣ,
کشت و پرورش پالزی و سبزوات بروقتی مشغولند. امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در محله 28 شهر خوجند بینای نوی مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مکتب پولاتوف را مورد استفاده قرار دادند. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور با جلب زیاده از 100 نفر کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود مبین با صفت بلند و جوابگوی طلبات زمان معاصر انجام داده شده است. 8 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در محله 28 شهر خوجند بینای نوی مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مکتب پولاتوف را مورد استفاده قرار دادند. بینای نوی مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مذکور در ارتباط با جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مساحت 2980 متر مربع برای زیاده از 1200 نفر خواننده در دو بست با طرح معاصر بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور با جلب زیاده از 100 نفر کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود مبین با صفت بلند و جوابگوی طلبات زمان معاصر انجام داده شده است. طول 5 سال است که در مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مؤسسه پولاتوف فعالیت کاری دارم. باعث افتخار است که بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند باز یک مؤسسه نوی تعلیمی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مکتب پولاتوف به استفاده داده شد. بینای مؤسسه تعلیمی غیر دولتی مکتب پولاتوف از تختخانه و 3 آشانه عبارت بوده. دارای 31 صنفخانه از جمله 2 تشخیصگاه فنی، 2 صنفخانه تکنولوژی اطلاعاتی پیوست با شبکه بین المللی اینترنت، 2 صنفخانه تکنولوژی جهت رشد هنرهای مردمی، کابینت‌های فنی، اتاق برای آموزش شахمات، حجره‌های کاری، کتابخانه الکترونی، تالار مجلسگاه برای زیاده از 100 نفر، آشخانه با 120 جای نشست، حجره طبی و دندان پزشکی، باغخانه و دیگر انشاءات یاررسان است که با تجهیزات ضروری تامین می‌باشند. همچنین برای خوانندگان در این مؤسسه تعلیمی غیر دولتی کتابخانه بنیاد کرده شده است که آن دارای زیاده از 9000 نسخه کتاب‌های درسی، بدیهی، سیاسی و دستورهای متدی تعلیمی است. مکتب ما امسال 25 سال شد و همین در طول 25 سال تمام ختم کنندگان ما در مکتب‌های عالی نه فقط جمهوری ما در بیرون از آن در روسیه، در آمریکا، در چین و دولت‌های دیگر تحصیل می‌کنند و داخل می‌شوند خودشون. بیشتر به صفت ما اهمیت میدیم که صفت دانش باشد، قاری ازیاد نکند و
اون چی که سبق میگیرد برای وای در آینده استفاده برده شود. دوم که با فنهای دقیق بسیار مهم اهمیت میدیم. چه که من رشد فنهای دقیق اعلام کرده شده است، حرکت میکنیم که این فنهای دقیق بیشتر بچه ها از خود کند. آموزگاران از روی آزمون انتخاب کرده میشوند و خوانندگان هم از روی آزمون انتخاب کرده میشوند. بعد سپردن این مجموعه ما یک دو بنای تحصیلی بنا کردن ملازم، یک باغچه میشود و یک مکتب ابتدایی. پس از آن خوابگاه تشکیل میکنیم برای 180 نفر. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ аз шароити таълимӣ дар синфхонаҳо бо хонандагон суҳбати озоду самимӣ карданд ва онҳоро ба омӯзиши ҳарчи бештари донишҳои замони муосир аз ҷумла фанҳои дақиқ, забонҳои хориҷӣ ва технологияи компютерӣ ҳидоят намуданд. воқеан ҷаҳони муосирро бе дастрасии техникову технологияҳои инноватсионӣ пешрафта тасаввур кардан ғайриимкон аст. маҳз бо ташаббуси хиратмандонаи пешвои миллат солҳои 2020-2040 бисолаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шуд ва ба рушди тафаккури техникӣ ва ҷаҳонбинии илмии ҷомеа такони ҷиддӣ мебахшад. дар ин даргоҳи илму маърифат бо мақсади расидан ба ҳадафҳои бисола дар асоси раҳнамоиҳои бевоситаи сарвари маорифпарвари мамлакат ба омӯзиши илмҳои дақиқ таваҷҷӯҳи бештар дода шуда, дар он барои хонандагон муосиртарин шароит муҳайё карда шудааст. бинои нави муассисаи таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов бо технологияҳои нави муосир ҷиҳозонида шуда ба талаботи имрӯза ҷавобгоҳ мебошад. дар сан ва атрофи бинои нави таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов дар баробари анҷоми корҳои капгузоркунии ободонӣ майдончаи варзишӣ ки барои бозии футболу волейбол пешбинӣ гардидааст сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. мавриди зикр аст ки муассисаи таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов аз шумули нахустин муассисаи ғайридавлатиест ки соли 1996 таъсис ёфта. ҳадаф аз бунёди он тарбияи хонандагони соҳибистеъдоду болоёқат ва баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия тибқи стандартҳои байналмилалӣ мебошад. мо насли хушбахти замонем ки имрӯз бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нави муассисаи таълимии ғайридавлатӣ мактаби Пулотов бо қудуми мубораки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид ки хеле миннатпазирем. имрӯзҳо мо шукргузорӣ аз даврони истиқлол, пояндагии ваҳдати милливу сулҳу субот мекунем ва дар қалби кӯчаки худ меҳри ин сарзамин, меҳри ин ватани нозанинро ҷовидона ҷо мекунем. мо толибилмон имрӯз бениҳоят шод ҳастем, зеро бо ташрифи мубораки пешвои муаззами миллат чунин як муассисаи таълимӣ баҳри мо хонандагон ифтитоҳ гардид. чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат пайваста дар баромадҳои худ ҷавононро қувваи пешбарандаи ҷомеа, ояндаи миллат меноманд. мо насли наврас кӯшиш менамоем ки ба боварии пешвои муаззами миллат сазовор гашта дар оянда фарзандони арзандаи миллати хеш ба воя расем ва баҳри ободӣ ва гулгулшукуфои кишвари азизамон Тоҷикистони соҳиб истиқлол саҳмгузор бошем. солҳои аввали ташкилёбӣ дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ 21 нафар омӯзгор фаъолият дошт ки шумораи хонандаҳо он вақт 78 нафарро ташкил медод. бо фароҳам гардидани шароити мусоиди таълиму тарбия шумораи омӯзгорон ва хонандагон дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ тадриҷан зиёд гардид. айни замон дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ 676 нафар хонанда таҳсил намуда ба онҳо 44 нафар омӯзгори соҳибтаҷриба таълиму тарбия медиҳанд. бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва дониши хонандагон дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ гузаронидани дарсҳои ғайристандартӣ муштарак ва ҳамгироҳ ба роҳ монда шудааст ки ин раванд натиҷаҳои босамар хоҳад дод. барои инкишофи нутқи хонандагон ва васеъ намудани ҷаҳонбинии онҳо ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ бо Ассотсиатсияи Тоҷикистон оид ба мубодилаи донишҷӯён ҷиҳати таҷрибаомӯзии техникӣ ҳамкорӣ дорад ки хатмкунандагони ин мактаб имкон доранд таҷрибаомӯзиро дар хориҷи мамлакат гузаронанд. шароити мусоиди таълимӣ имкон фароҳам овард ки 57 нафар хонандагони муассисаи таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов зимни ширкат дар олимпиадаҳои сатҳи вилоятии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гарданд.
اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در محله 34 شهر خوجند بینای 7 آشیانه مأموری پروکوراتورای ولایت سوخت را افتتاح نمودند. 8 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در محله 34 شهر خوجند بینای 7 آشیانه مأموری پروکوراتورای ولایت سوخت را افتتاح نمودند. کارهای ساختمانی در بینای مأموری پروکوراتورای ولایت سوخت سال 2018 آغاز گردیده با صفت بلند و رعایت طلبات شهرسازی و معماری انجام داده شده است. در بینای اساسی پروکوراتورای ولایت سوخت 111 حجره کاری، آثارخانه، کتابخانه، تالار ورزشی و اتاقهای تکنیکی موجود است که با تجهیزات ضروری تامین بوده برای کارمندان شرایط مساعد فعالیت فراهم میباشد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای فراهم آوردن شرایط مساعد و کارمندان مقامات پروکوراتورا پیوسته غمخواری ظاهر می‌نماید. باعث افتخار است که با تشبث بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای 7 آشیانه برهوای و زمانوی پروکوراتورای ولایت سوخت در شهر خوجند ساخته امروز از جانب سرور دولت افتتاح و به استفاده داده شد. مورد ذکر است که در دوران استقلالیت بینای پروکوراتورای شهر و ناحیه‌های ولایت تعمیر و ساخته به استفاده داده شدند. برای کارمندان تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است و مزد مهنت آنها در دوره صاحب استقلالی 50 مرتبه زیاد گردیده 8 نفر با مکافات‌های دولتی قدردانی کرده شدند. کارمندان پروکوراتورای ولایت سوخت در آینده نیز در اساس دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با شکرگزاری از استقلالیت دولتی به پیشرفت، رشد و انکشاف وطن محبوبمان و تأمین فضای یگانه حقوقی در کشور سهمی باسزا می‌گذارند. بینای دیگر انشاءات مذکور از تهخانه و 2 آشیانه عبارت بوده در آشیانه یکم آشخانه برای 90 جای نشست و در آشیانه دوم مجلسگاه با 300 جای نشست جایگیر است. به مناسبت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان کارخانه ما بینای مأموری پروکوراتوری ولایت سوخت را ساخته به استفاده دادیم. این بنا از تالارهای وسیع عبارت بوده، اتاقهای کاری همه تجهیزاننده شده است. طرح بیرونی بنا به زمان حاضره موافق می باشد. ما آینده با حرکت میکنیم که از این با نخستر انشاءات‌های ساخته به استفاده دهیم. هنگام شناسایی با شرایط کاری در بینای مأموری پروکوراتورای ولایت سوخت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با کارمندان آن ملاقات نمودند. ضمن ملاقات سرور دولت محترم امامعلی رحمان با کارمندان پروکوراتورای ولایت سوخت برای تامین ولایت قانون در جامعه، حفظ حقوق شهروندان، تحکیم نظارت پروکوروری، مبارزه بر ضد جنایت و جنایتکاری و تروریسم و اکستریمیسم دستور و سپارش‌های مشخص دادند. ما نیز کارمندان مقامات پروکوراتورا جواباً به این همه غمخوری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت اظهار منتداری نموده کوشش به خرج می‌دهیم که فعالیت کاری خویش را پیش از همه بهر اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان روانه نموده بهر مبارزه بر ضد جنایت و جنایتکاری، تروریسم، اکستریمیسم و دیگر ظهورات‌های نامطلوب جامعه سهم ارزنده خویش را گذاریم. از غمخواری و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتدار هستیم و کوشش به خرج می‌دهیم که به باوری آن کس سزاوار بوده بهر تحکیم قانونیت، مبارزه بر ضد جنایتکاری تمام کوشش و غیرت خود را روانه سازیم. بینای مأموری پروکوراتورای ولایت سوخت بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده در صحن و اطراف آن با انجام تدبیرهای آبادانی، گل و بوته‌های آرایشی و نهال درختان همیشه سبز شنانیده شده است. در ادامه سفر کاری در ولایت سوخت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند با فعالیت نخستین مکتب بین المللی تیپ نو مکتب اکسفورد آغاز رسمی بخشیدند.
бинои муассисаи таълимии мактаби оксфорд дар асоси дастуру ҳидоятҳои президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо иқдоми соҳибкори ватанӣ Саидмурод Давлатов бо сарфи 17 миллиону 695 ҳазор сомонӣ бо лоиҳаи ҷолиб истифодаи тарҳу услубҳои миллӣ ва аврупоӣ ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ бунёд гардидааст. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки бинои муассиса барои таҳсили 550 нафар хонанда, таълиму тарбияи 50 нафар кӯдаки синни томактабӣ дар якбаст пешбинӣ гардидааст. дар мактаби оксфорд алҳол 32 нафар омӯзгор фаъолият дошта, 14 нафар аз давлатҳои хориҷӣ, Британияи Кабир, Ҳиндустон, Филиппин, Мисри Араб, Кения, Нигерия, Африқои Ҷанубӣ, Камерун, Канада бо таҷрибаи корӣ дар мактабҳои бонуфузи байналмилалӣ мебошанд ва 12 нафар омӯзгори маҳаллӣ ки аз озмуни сатҳи талаботи байналмилалӣ гузаштанд ба кор ҷалб карда шуданд. дар муассисаи таълимии хусусии мактаби оксфорд баҳри роҳандозии усули нави таълим шароитҳои стандарти ҷаҳонӣ фароҳам оварда шуда, омӯзиши амиқу ҳаматарафаи фанҳо, ташаккули донишу ҷаҳонбинии сатҳи байналмилалии хонандагон таъмин мегардад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кӯчаи Сирдарёи шаҳри Хуҷанд ҳамчунин маркази хизматрасонӣ ва тарабхонаи брендии Фарелро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти хуштарҳу назарабо дар соҳили Сирдарё бо саҳму иқдоми соҳибкори маҳаллӣ Муҳсин Шодиев ва ҳамкоронаш бо харҷи беш аз 4 миллион сомонӣ бунёд шудааст. иншоот аз 3 ошона бо таъхона ва маркази таомҳои миллӣ иборат буда, аз ҷониби бинокорону ҳунармандони маҳаллӣ бо тарҳи зебо сохта шудааст. дар иншоот толори баргузории чорабиниҳои фарҳангию маросимҳои миллӣ, қаҳвахона, ҳуҷраҳои истеъмоли хӯрок мавҷуд буда, зиёда аз 50 нафар ба тайёр намудани таомҳо ва хизматрасонӣ ҷалб шуданд. дар тарабхонаи брендии Фарел асосан навъҳои гуногуни моҳӣ пухта ба мизоҷон пешниҳод карда мешаванд. дар ошхонаи дигари маркази хизматрасонӣ таомҳои миллӣ ва аврупоӣ тайёр карда мешаванд. соҳибкорон бо мақсади ташкили хизматрасонии сатҳи баланд ва муаррифии табиати зебои шаҳри Хуҷанд дар соҳили Сирдарё ҳафт сохта, бо ҳунару маҳорати пазандаю пешхизматҳо, моҳӣ ва таомҳои миллӣ пешниҳод менамоянд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чунин ташаббусҳои соҳибкорони ватаниро дар ободии кишвар шоиста арзёбӣ намуданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид бо